Isambulisa kana borong to maya nanguna boru taki nondangona ni Vakekeli and Radio Fiji wana ndo boiviti ke na FBC TV. Da bobinibina ni rosati kuna nonda bulangi na nonda ngonongo manasa vatani tawake na mata mai na mata mbose ni ve mata lutu na nonda bonua se na Fiji Council of Churches kawaga kina ve Major Uraia Nravikula mai na sungu lutu na Salvation Army. Romena nonda bulangi tiko ena ngona boro te ngo rosambulo binaka na turanga biokan limbulo binaka mutakan ambulo binaka ita naka metike butong mandangan na vital no ena nonda iwas ni ngonongo turanga nita manas kera ni ndo mandangan na ibo madala membaleta na isongo ni be matelo tu lokabate na nonda bono na Fiji Council of Churches na welewu na bambula talanga be kemni na turanga ke na marama na leo ni nandai baba koserin lutu ni borong tu mai na ngona ni vital nongo na Fiji Council of Churches tawiabu na itegibu ni tinikadhiwa ona sangabulu kene malambale sandua na ngona balabusara na kena benga rabiti kumai na bolongo karau manikina na be matalutu radadaka se radakutibata kena ndua na bolbola me rawa ni bunautaka se ngrava na dadaka embaletira na be matalutu o katitiukina. Na ngonongo lewe tini tiko na be matalutu o kati kina Fiji Council of Churches na be mbaki sa sibiani mana kena ibo tikibu rawa itavi kedikina na be matalutu lewu na be matalutu karasa nduritu rasa tauya burautu na ngonoya me baka na lutu katolika na lutu chachi na lutu eseleviti kabakakina na be matalutu talesome baka na Salvation Army o rongo ra vengaravi na kena veital notaki na kena tauyabu mai na isongo se na Fiji Council of Churches na kena bina katitungana non radadabata ke na kena tobule me votukana na wasni kalau na non radadabata na be matalutu ni nda sanduanga na tikini angwe Kristo ya na bonua ya butakikina na Fiji Council of Churches ele butale na kena iba madala lalai au nangairau ni iba madala tiukina ni satos tu na vital noa ya na kena itikibu mandanga na Fiji Council of Churches mai na tinikadhiwa ono sangabulu katulu tau ya butakikina na bolibolongo naka na bolibsara na iba madala tronita sananda mandanga vi Major Uraia Nravikula mai ni songo lutu na Salvation Army ndo talanga na isongo lutu ka borungitiko matambosi ni be matalutu nonda bono kera nindo mandangan ibo madala membaleta na isongo lutu kabogakina na itutu oni ndambe tokina na itutu ba Major Uraia Nravikula okila ni esona bekanda erna loma taru tu kana ngonongo kera ni bi bondi tingamanda na Salvation Army ko e tigibu na tinikawalu ona sangabulu kalima nangaunongo ka e venga rabiti ko kina na Salvation Army na donan raw tulu sangabulu bakadadan matintu e buru-buru tawak dongan ni mamililu lewu oya na turanga na general era talani marama nangonongo na general na turanga kema mi wakatu me na wakamate walu na vika kede tukuni ke na itutu wakamate walu nero to na wuli talatala era wakato kaina cadets iyo iti na rone ambaki na nonra wuli ngauna era tambakikina era wakato kai mera lieutenant ke bakani na reida na besin damundamu irikede na nito era baka besin damundamu bakaungo ya era turanga ni walu kena izabuti na kilau kenda mera italatala eu tali takatumi tuku ni turanga ni walu officers kimbalin bale singini mode singini mobrani singini mode indo mode ni talatala e rongo matata bakana be duri ka be mbutiaba otigere tebor dona kalkalo hote lima nyambaki ruana kalkalo no moving garavi oto kai mo captain hote tini kalima nyambaki iko major
Leo, meja tiko nongo sa rosa nga ulu kawalu nembaki sa oti na nongo vengarai. Oti asanga itoso yani me aliado me o lieutenant colonel o like colonel like commissioner. Virna vi commissioner nga indingi teke maikina mindona general. Enan donan rau tolu sanga ulu. Wakadada na matin tuwe urura. Na wali usar ibo madala ni tagi ni sana matatati ko na ibo ko madala ya wiki mini na wikanda dan dobo tatong mai yan nonda iwasi ni ngonongo na itamanas kirin ni baku de talaman dan ibo madala. Sabi naka, na Fiji Council of Churches ke rau nangai meu tiki buna matangana nakini ni rau mai tiko na single wende indai ka ke rau wakabina ka kina welewu kina domo vite na buku ni vei sureti me ke rau mai tiko ya ke rau ni ke tau talano tanga mai na Fiji Council of Churches na itawe so sangarawi tiko membaleta na kena buna utagi tiko na ba yado i tobo kau e yado tiko bir na marama se bir na ngone leo bir na lubenda e na nonda bi bubale ka bina kati me bandewa ta ki endo ne tutuku ni rasada tiko na bi matalotu ka rau kati ki na Fiji Council of Churches e na daga bimbi ni kena bandewa ta ki ne tutuku ngo o ya ne na kini ni rongo li tiko mai ke meja uraia na turanga na wekangu turanga na ita mbaleta na Salvation Army en dua beira na lewe ni Fiji Council of Churches e sa tu sartunga e liusara na ibaga tangan ni non rabengara bikine ulutanga ko kera ko tu mai na sing lewe ni ko menda to nanga vital no tiko kina ni sa tu sartunga na non ngandre tau doko na lotu e viti me na kena tobole me munduki se tangu tubi se bagalele taki na baka yado i tobo kaukaua virna tinanda virna nganenda virna mbunda and sa rongo da tungango na besinga na walesi ke na television e na radio na tutuku vololoma mbeke so e da sa rongo da tiko na beka enda yado tiko virna marama tinanda se virna marama na ngonela na au nangai wa madala takatala mbeka ni muri o ira keve na vei matalotu e rau kati tiko ki na dada Kongo ka na tiko talanga na ni rau nangai vei sureti tiko mo ni kila na leo ni bono ni borongo tiko mai na vei ngarawi so e rasa tu e na vei matalotu ongori ka rau ni wayangataka se rau ni ngolikina me rau ni wadengoikina na loma taro se na loma mbimbi na ya luma mbeka e oni lauduru mutu na vei singa. Na wali besar ni tamanas Lauriti ni satu mbuta kitinga ni wili ni lenga po bubali ya viti kuna nonda bonua wambibi nonda pa lama tiki kuna marama na ngone lewa ki na ngone tangane lai ena rai ni lotu na songo se na matembosi ni vi matelutu na nonda bonu au kila me rimina me nando mandale tengo lekala ni berni nangai wakurita litu kuna vital no na ngono borutaki nonda ngauna di Vakekeli na Radio Fiji wana ndo viti kay na FBC TV. Nandang ono tiko ni Vakekeli na Radio Fiji wana ndo viti kay na FBC TV romay nanda bulang itiko manasa vatani tawake na mata may na matambosi ni be mataluti na nonda bonus na Fiji Council of Churches kabaga kina be meja uraia nravikula mani songo lutu na Salvation Army rome nonda bulang itiko na ngauna boro tikongo turunganita benaka wo bina tawole na taroni taronga sa tingori idinda raidale subanga na be yambaki sasibi kina be kaiso enda laudruma na leoni bonua na leoni bubale ndundua bakai baba koselin lotu e lebu sara e bunga sara na dadaka era sangara bauti na nonda liulu ni lotu e na be yambaki sasibiani yo na kena ndau kadi bagi tiko se na kena laurai ni tumbu sara tiko bo lebu na non rabarau taki na marama enga yado tiko nga e nandua na ngau na laleka enda vananda kwe kaya na loma mbeka ni lima kena vitu na yambaki se tina yambaki sauti yo mendarei da mandanga na loma ngani rua se tulu na yambaki sauti sa andua na kana kena rewa tuidaki na i wili ni non rongoda ni kadi bagi tiko e na itutuku e na katambaki na pepa na i talano e senga sosara ni rongo bina toka bikia na menda ndau rongoda
Io ia endua na kandina sa tu na ngonongo. Bagalaka nga en rua na undolu tinika tolu en bosse ni Pacific Conference of Churches na ikatini ni General Assembly kan garabi mai honiara mai netu Solomoni sa kaudaki mai kina na nonrabau tutu na vei matalutu na Pasifika ke rau ni vangangado taka na vei matalutu na vei matintu na Pasifika na nonrareida na iulutangongo au sabore tau titigo na ita na dakadaka so sangarabi na vei tambayambakia ni liu ni mbera na runon dulu tinika tolu ia mai na runon dulu tinika tolu sa lau saranga mai kina na itutungo na dava sa dakava tigo na lotu na Pasifika me reida me wali na lengongo nenda sa reida batatu na vei kaya do tiko na vei baka lolomataki na nonra mbuturaki na vei tobo kaukaua e boe dori vei na mrama me ado sa reina kudu so era mate sarakina kautani sa reina nonrambula raba ele na nonrambula e na buku ni vei kaya rala uduruma na nonrambubali Runon dolu tin katolu sangare me kina na boso ya sanga kire ve kemuni na ve matentu na Pasifika kire muni lustale muni lagi ngaraba saranga na ultangongo ena nomni ve matolu tu andundua sen a Council of Churches mana bola au ve ngarabi tu kina na ngonongo Fiji Council of Churches era sanga le sumai na ilulu ni lotu na ngono ya ve kaututigo ena na lotu sele ngasile wede ngone tal wangai ratu keira na gasin lotu taleso mai na lotu katolika eklesia mai na lotu chachi bakakina na Presbyterian Church eviti kau kati talanga kina na mata me baka na Salvation Army mendale stala manda eviti mendale reida na dava enda rauni da kava menda walia kina na lengongo na baka samanga membale tiviti nimberendanga reida na Pasifika raramba na dava so tinda sa da kabutiko na kena rauni bunau ta kena itutuni bunau ni nda senga ni tokona na dakadaka ongo o kenda na gasin lotu menda bunau taka na vei singa tambu se na ngau na rauni nda tukuna kina sa tu na kena tiri wal tambu tu na kena itala noa ni wal tambu makau ni wal tambu bo rauni nda reida na kena tobule me marro na non rambula na marama tinanda bale te tu na non ritabe na non dalama ni bubale tu na non ritabe na lama non lotu tu na non ritabe na lama non bunua na tiko enda mbula kina Koe koe sa adakadaka tukina na Fiji Council of Churches, mai na ngono ya, mai na ngono ngo, ia me baka tampa kin dua saramandanga e viti, wa usivi na kena semati na dakadako ya, veira, era sangarawa tiu na dakadaka. Na bolo tukina, bolo lele tonga, na kena boso wa Peretania na Secretariat, nduanga na mati timilele tokina. Ia membaleta na dakadaka, ke tu sa saranga veira, na vei matulutu, era lewena, me bakata na Salvation Army. Dari mina ka meja urea. Ni talo na mandanga se rabas ang karapit ko na isung-sunguluto ni ngwalit yung miki. Ina wale ko matagali weekend na bebe kanya nda bakororong ti kumai na Salvation Army ko ya na se na mate wal ni bong bulai me totol sara nungu ko tiken tale muri na mate ni vital no e se wala nga ni raturanga ni walu naturanga era tikutala to marama ni walu era zaka bata bako biwatini Kara zaka talanga wira marama ni walu kara senga ni rabawati ka rawili me ke vaka na tukuni na ne ke ni tukuni vaka kente to kila era itala talanga na Salvation Army ngoi ndona kaya maroroya e tiko e tolu ni to tambana dua ngoi suwa dua mai lo toka dua e tiko mai lambasa na kena maroro isranga non rumbula o ira rabolo mataki na marama batikir na luvenra kay na ngone lewa kara bakololo mataki karimbil raki kakito lebi maroro itiko so nga una reto kota mai na tambani social welfare kakito mai daka bata ki reto nga una rela ko mai kina non rakana ke non retiko eni to saranga daka ne bitumbe de sana counseling so na bitumbe psychological trauma Vitumberi vakayalo. Vitumberi me reidi matanga na dawa intendonu na kame marroi kena ka intendonu me vakaturanga taki se vakamarama taki ilo manindua na matawali. Esi ko vital nga uturanga. O koe ka vakabuna na viva kumabuwa taki me reidi na nona itavi. Sumsosara ni zakazakarawa ni turawa na vakasama ni tangani yau na tangani yau le wana wa tingu na kanga veda kava au dhakava o dhego ke mundo.
inda baka bilibina katiko ni sa levu ne kena kambura kini kena tukuni nyongo e sanga ni ndo me baka dori e na lomo ni loto ni lomo ni matu wale sena bonu adanga Nak na wali usarana ibo madal adabe re babuna tiko na yabala ni matu wale salaki i bagai dori tiki na itobo kokua wana rendini vale se wana ngoni elevu na ka e dhaukina elevu sarna ka e dhaukina dua na dhala ni vitumberi na ka e tukuni na dhala ni bogobuli le bogobuli mana lotu ka dhala mai na kena bagandeo taki sone tikina ne bola tambo dhala na kena zingomi dhala na kena bagandeo taki usotia o meja uraya turang matanggal indere bila kim rona biwa kani menon total mandan de ngul nako biar ni nangai ba kuri tali tingo na bital no nango na baro taki no na ni Vakekeli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nandang ako natin ko ni Vakekeli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Meja ure kera ni bakuri talmanda na nomuni pa madal. Mina wale bu matagale u tukuna tiko ni lebu na ka radhaukina. Radhaukina ne bogobuli kone bi bogobuli ngo enda tormai enda rokobo ni ngo ni bogobuli ndina. Kaya butaki kina na ka enda na numo kende menda bakadora nda saukina. Eno man matu wale. Baka mimi weekend na turang. Enda ngwile thabatiko ni dhala ne vea boya. Na ka bimbi e koto menda na reida lesu tali. Na dhaba na ka bimbi. Kona ka bimbi veiko mo baka mombita me senta mombita saranga ngo me katale morokova enado indon tamani bulu waitamera etuku ni na waswasa ta baka peritania indona paradigm shift baka buli di botele na baka sama ni wango na kanyu don me baka dori ya na baka tauti ko tolo sina baka tauti ko turanga ke baka e vina kata me buli mera ni viso utaki kina ka na toro ndo ngauna meni ado mai kina na bakasa mongo de sarri ka anda kai tu na turang ni de lili no bale de don merna barongo ke do ira eritigo na lamani ndo na bale se boibi endir sara ku ne lili matu bale yeni na rede ne bola tambo no nda buta ka mai kina na be ka nda buta kina to mata lutu ba kristo tu no bangoka me lomana na marama na utina na turanga me baka salomana na song leuni lotu o Jesu Kristo. Imbal na sing endo na turanga me na tunga ke baka tiko bina kani tuba kino na baka sama me tunga kwa rambla kan dari bodu matana. Rato ko nitiki yang ngono nga ya bodu ko tiko. Si tunga rambla kan dari bodu musu na melutin do na batina. Isini rawa. Iko na lomana na utim bala tikim raw sang ni raw leberua enro lewen duanga aindo na kamena mena boko bulizi menda na zingoma ke baka mena merna din sara wirna turanga karada kabati ko ne borongo erna tukunira ni oti mai na be moko ya ndo tamani vi butuni le bule taratu no nambula pleto ko sengni le woi ko na kaida kabe ano na dingi ko ndo na dingi e boko bulizi ke no na baka sama katunga me nanu mo ko ni conditioning na conditioning non ranga na manu sinyada wana tamata manu mo baka doren duo na ka ani kere tiki bungo ya bala tinu mumbulango na stimulus pati kina no mulai baka ya dore sana goka ngula da buiko ni tiko ke nan dingi ko silibi ko na kalu mon dingi kina yana ka merukobi nimbera stimulus na response ilomango ndaboy ke nan dingi ko sule na kolubona tamata min dingi taka kina na binaka kina ta kina bale na baka buliti tale na tamata kina kandina kina kabina kana kaswa e baka rorota kina bula en lo mata bale na wali besar na ibu mata na ita manas obe bakure wala nga me na raramanga num nitaro ele utal na kairan do bobuna na tiwa babal na lomni bubal na ngonen da sando no tungo werna lubenda se soerna do tukuna
ni sa levu na nanda raida tikunga na taliboni ndo tokai matanda ndo wabuna na vital noa wabuna na dhunru se wabuna beka e so na tiga babala levu tu na buna na bura ke na ngaune nda sando ni tungo ke na lailai beka se levu se rao ni o kautamai ki na lomandonu ni nanda vital noa menda kila se dawa e tiga lomamu na dawa e tiga lomangu randor vital no takina membala tanambul nandor bubale le va to vaya esenga ninda na tokenga na duanga na yabu e levu sarana ka enda sabuli tu buru-buru na ngonongo ninda ubobuna na tigo ya babala ya kwa saranga na buna sa kautu mekino meja mena mekito no wasetu nga na buno e tigo kina na yabu ni lotu ba Kristo ke na dakaka e ngarabiti ko na kena bombimbita kina mbula ni bubale o ya na buno e toyo bukina na kakenga nembera na ngai lewe ni tumba e tigo bukenga ma na bubale na don na bunua me na laurekina na loloma na be maroroi na be yangani na bororoko na be tumbere na be kabina todo ko don me laure na lamen don bubale na wali besar na ibu madal na dava na reiti tombu ni lotu ya na buku ni ulutangan da bitang no tokina na kina sa tabiti ko na lenga ni bubale na ngai ibu madal meja na lotu na ngonongo e na ndau kautamai ni vital no taki na ulutangongo na ado ito ko na marama e na ndau bulidi na veka e sa varau tatu na burubura na kera vosa wa Britania na circular thoughts e na kautamai e na laurenga mai na bondindike sa ndau ngaravi na research io na dadaka se na vanua e tugenikina na Fiji Council of Churches ke na matalotu me na ndau reidanga ke wakau na rauni wande o tamanda wa Britania na Biblical and Theological Reflections. Na veitala noa se na veitala noa e ndau wagaidori ka yabutaki se vua mai na wakasama wagaidhioloti ke na wakasama se na vekasaranga e tukuna na wasni kalau membaleta na mbula wabu vale, na mbula ni tangani, na mbula ni aleo, na mbula na ngone. Ko ea, e na ndau yabutaki tukina na itala noa na vengau na kinanga. Mbaleta, na veitala noa e na burabura se na circular e sa veitala no tukina na burubura todoko. Na dawa indui kina na lotu mai na veitala no ya. O na kanga ke indui kina o ya ninda ya butaka nga na veitala no mai na basa ni kalau. Na dawa tukuna ne voltambu membaleta ni ulutanga veitala no taki. Ina kani na oko e na ka watukuna tō mandatiko e na tarai o raururua me laurai na e abudawa raundu I tumberi maikina. Ke pakai no tō iabu kente tō nei wala tambu. Tō nei rei nei wala tambu. E na waka buli dingo na pakasama. Me na rei de talo koe ngua na kai tukuna nei wala tambu. Ke pakai rokova tiko o turanga nei wala tambu. Sinda ni tō na tau ratunga ni tō sosomaka ni unsuna. Kai na kambimbia koto ni dona rei tali dona veisau mina pakai dori. Me kaku ni na numitiko na tamata kedi tiko tambu ya ni na turanga. Era tamata lutu wa Kristo. E non rasenta tiko nei wala tambu. E levu e sota le nabu nuera kauta maikina. Ia ninda lako amenda reide nei wala tambu. E matata saratunga na kaya kotukina. E senga ni waka wulida nei wala tambu. Me vodu wadu otangani me voduka na watina. Se waka wulida koya. Me wakadora nei towa kukua. Berto ni sulisuli. Sinduanga an matangali towa kukua e wakadori. E wala tambu e matata tu. Ni kotonga na bonua. Endo donu me ndabo kina, na vei tala noa, ka ado kina, na vei lolo kuni. Wonuango au ado kino yau. Oh, there's always a line of respect. Ngo sina ni takusobi. Mai wana turanga, mai wana marama. Na vei ka keve tune voltambu e utenga na was na loloma. Kaya ana ka ke tu wande o tatiko. Na vei ka keve ongaraba, tu donu me na utaki na loloma, na loloma bata waritaka na ngone turanga o Jisu, wei kianda, ni saloma ni kianda tau mando koe, manda warita talanga na loloma, a vei re tu bulibulit kia. Naka. Kia baka mena ni anito wono ni wengaravi, kona family care centers, e le usara na turanga rele mbole talikina. Ngore na hoti ngoule wa. Na kanga I langa itiko, nandondonu nona namarama, e roko vitalanga ikia. Kia na mbese ni via wasa wana utina, e nisingisara nindo e dhaka waindona ka. E dhabana ngauna sa malumu ne alona, sana ngai tukuno kwa sandonu, au sana via wasa wana.
turanga na watingo. E ngai lenga tiko, i waka ndeo te ke dhala tali tiunga awi ken tutu e sona ndau wingarawi, lotu, waka lotu, nei talatala. Era ngai sungu raka ia ni nandundonu e tiko ngā, me rau siama, me rau vitala noa. Waka sini rawa, ngori na lawa. Maroro i rokobi mantango o marama. Ni sa ndonu mai wei kwaya, ngai rawa indona vitala noa. Kwaya na kai tiko. Me kuni sunguraki tu en. Seka ni sunguraki. Na wali besar nei pamadal ke mrona turang dari mena mena dotel mandana dengu lek ni beri ngai ba kuri tali tungna vital na ngono boro taki nonda ngona ni Vakekeli en Radio Fiji wanando moi viti ke na FBC TV. Nandang tiko ni Vakekeli en Radio Fiji 1 nando moi viti sana to sartiko na vital no en ngona boro tiko ngoro me nando bolengi tiko meja ureia nravikula mai ne songo lotu na Salvation Army kabakina be manasa abateni tawake na mata mai na mata bosi ni be mata lotu na nando bono na Fiji Council of Churches and vital no tinga ni kuwa en ultanga na lenga sa taratiko na ambula babu pale kabakina na iwali ni lenga rawa ni na boe dori setak me waliki na lenga esotak kimrona turang na sona kisi ado tingo arobimbanga na biotini doanga ngona lekelek saya ado na mabo si ado na lenga na wakana ka sa tukuna o titiko ratmanasa na ka kede and the wei talanoa me wakambula taki nanraki ni wei talanoa waka biotini ni ado na wei talanoa e so sarangana waka sama sanga tuni wei mbalimbali kenduanga na wase tukuni waka ndewa takadala tu o turanga se baka ndewa takadala o marama na wase tukunea kera ni wei talanoa me lako tale na taro se na tapambeka na mbale ni wase ni tukuna o yeu nanuma ni au atukuna yeu mbale teni bango o ni wosoti yeu sara e ndua na wosa mbimbi e kote o lomongo na kere vi wosoti ni ndadala e se ni ndua na viwiti ni raundonu rua tunga ena vinga una todoko me ndonu tunga marama ndonu tunga turanga na wosa e kote o lomongo na kere vi wosoti ni ngono dhala kina turanga na ngone dhala kina uni waka ngani warasa tunga waka macho tu Turuko sinto na kapitalia. Isini baya nambula. Me kera ni busuti sana watingu busuti usara. Adal na kauna duma busuti usara na watingu. Ona watingu baka mboti ni reida na ndina ni kaporo ni tukuna ni ngoe kaporo mailoma mi tukuna busuti usara. Isanga ni lututunga mike. Busuti au giganga. Ela ko mailoma kone kera bi busuti. Na bise matitito mbone ado ndona mata bobali. Ni waya na nambula. Ena lesu sara kina vitu mberi ni mbera na bakamau. Ndora kabina ka ndora bisa wala kongo e binaka. Mi solita le roso ulu kondone singa. Wakambi wala bakanga iliu. Ngai le roso ulu kondone singa. Kona ngona bo me daki kina vitu mberi pre-marriage counseling. Kuni ko iliu indini zakaya yoraba me daka ra mo iliu ni vitu mberi. Yo kongo e binaka ni le roso ulu kondone singa. Medaka na vitu mberi sadaka roti ko mai kongo me baka matata taki sara metali sara na kene imbi matala lai ni biwe kani na lomo ni mbula ni mato wale ona turanga kene maram ningi ado mai na dhangi ledha ni visa utoko buki saro kila tiko rau na be bonua e kotu kina na ibuni se ni kele me kolotaki ene bi ngau no bakango don me kata na vital no me wali kina leng e vital no ni velo mani ni viru waka roko taki o rau na vital no ko ngonongo kona pre-marriage counseling e kambimbi ni mbere ni zaka na bako mau me sa zaka to manda na vitu mbere e vi wasaki taki kina na matangalingo na vi wasaki me kuni kata vital no taki kina mbula baka labo
Vital no te kina nambula nira lako mai o ratou na weka. Nira ndakina dalanga sa ratou mbasiko tumai na weka na dame medaka. E vital no kilingo e sanga ningai lako mungalei kumbuta lotu. E bakana seroya ni mai kumbuta lotu nongura rawa butungu. Sanga ko ngali kalambote na rawa butungu sa kalambote tiko ena bonwa dala. E vital no na primary counseling na kambimbi. Na veitumberi ni mbere ni daka na bakamau. En so nangau ne kune saranga ni rau sanga ni rau rani soto rongo. En do mailo li, en do mailo la. E vinaka dake mi se kuanga ni daka na bakamau. Baleta na tap. Baleta tiku ni sini rau sota rau tiku matanga. Ni se daka tiku matanga na veitumberi. Ndui tiku maingo, ndui tiku maikia. Roseng na maindo wata tiku rau. En do na bundu me rau maindabo kina. Me abuteki kina indona ka me tawasya ngau mati. Totok na ipomadal, bikim ni kandaran do totok may non nang nungko. Kila ni rusaba madal tu na biokani na seboivi itu kutale na bitambani so eta kata batikin Fiji Council of Churches. Naka. Na volleyball bola ngaraba nga na da kararamba na kena toble me pakausaba madal tak mani tigi buni betal noa na nonra sena nema me daga bata na be matalotu era okati se lewera na Fiji Council of Churches. E vida no binakata me una dabuta sando saranga na Salvation Army ko e sureti ume kena o major me mai tiko na kene karua na House of Sarah. House of Sarah e non roto tambana ni bengaravi na lutu church na non tabunu na Anglican Diocese of Polynesia. Tiko na bengaravi ongo e na non roto volleyball bola i era tiko talanga o era na marama ke era turanga era sa tumberio ti bengaravi e na be lutu sa na be Paris ya. O ya era sa tukina nandau ni bebuke anga era boto kai tu nandau ni bebuke sa nandau ni bengaravi anga merangarava ke vai tu na non ranganga na marama se na turanga na ngone leo na dorobo era tiko na be tiko ya era ni rangole ki na non roto lutu na lutu chachi era sa tukina o era na nandau ni bengaravi kara sa pulida ne walwal ni bengaravi ngo sana counselors wa madalta ti o major na kene karua talanga na women at the well ongo na isong-songo ni vitokani ni marama may na lutu katolika eklesia women at the well satu talanga na non roto bengaravi wala kalanga en do talanga na bengaravi tamu ni bengaravi ni vitokani ni marama lutu wesleviti ka voto kai ti na get program gender equality theology me una dabuta mandanga vida una rauni ngai pamadal tatale Naka na wale usara na ai pamadala deribina kimrona biokani menendo talmadara dingo legaleka en nandanga ona ni Vakekeli en Radio Fiji One and the Mwiviti ke na FBC TV. Watu ni wasiwasi ni vital no na ngono borutaki nanda ngona ni Vakekeli na Radio Fiji One nando mwiviti ke na FBC TV ke mrona biokani ke baiti kutale sona itukutu kundrona bia ba ndeotak se ndrona bia wasia merronga talanga na kanda ndo botong meno nanda ngono na kauna vele subanga na be ngarabio so wasaba madalta to manda tiko mai na lotu churches na Anglican Diocese of Polynesia e na roto be lotu na be sabiti era tuki na era nandau ni be ngarabi sa nandau ni be bukeanga mer na ngarabi kimni era na marama turanga na taltala era sabulido ti na walwal ni be ngarabi baka ndau ni be tumberi counselors na lotu eklesia katolika women at the well o na be ngarabi be na marama e dolara rabatale tunga io na lotu wesle na be tokani ni marama baka enda sakila tu era tu na taltala na watawa o ira rabulida na walwal ni bengraviongo e sa tu talanga o ira na marama i taltala era sa lebu sa retu e nonanda e matalotu e rau ni rangarabi ki muni wa tamba kinto na marama ke bai tu e so na nganganre so na yan luma ni mbula o ni dolata boli tu kau ni sekini rau ni tuku na beira na turanga ira i taltala se ira na watawa na turanga e rau ni reidira na marama era tiu na numni bei tambatadaka era numni be waswase na tamba ni bengaravi
na gender equality theology na be tokani di marama lotu esele era satu mberi ka wabuli di sartunga kino randoni bengarabi na lomen lotu se na sala dava se na dava mbeka mer na dauri di tiko so na sambolo mbeka se na dava na kena tuku nindono na sign mer na rei na bata klikil ni sutsiao ke baka ya du tiko indo na tamosa se indo na babale na lomen bubale ena non riba bakoso sarau sarangan relako taro se dava ngan revi na be buke na be masulaki ke baka man ngai randa be talnoa era satu na marama era ngaraba na o meja a ureia sava madala taga sartiko e so na ka membele tarto bengarab kina na Salvation Army e tiko e tolu na vanua lelevo bengarab kina suba lau toka ke lambasa sanga i tutalanga na non rato be volutu e na be sai viti tau doko tini ka ba tau doko na be volutu rato na be sai viti ke na rua na outpost e na rana gaiba madal tal kina meja e era satu sartunga me bengarab be kiumni na leu non deva vakoso na lotu esele, na lotu chachi, na lotu katolika eklesia, the Presbyterian Church, EBT, Salvation Army, Fiji Evangelical Christian Fellowship, Fiji Christian Churches, Community Church of Christ in Fiji, o e rongor na be matalotu e rokati ki na Fiji Council of Churches. Kara oni oni reida, se oni reida mbakangana na ito Facebook page, and oni reida ki na namba ni taliboni, e be na bunua rauni ni ngwali kina muni reide kina na bibuke rasa tu na bengarabe rauni ni ngarabe kina na bali besar ni tamanas okila ni eso na marame rasing ni wasian na non rilenga rasando marretunga ni davital no senga walenga bi irera bambuta ba Kristo na bi matalutu teleso se mata bambuta kaya ka armani sotaba na lenga ena lomen non rubu bali Santin Sara, bina katolinga me bang de taka na bital nongo na ita na bengarabi ni be matalotu ka rokati na Fiji Council of Churches e senga walinga ni baleta na leo na songo leo lotu ya e dolara ramba sartunga e nando na bital no sauti avande o tagitukina oroto na marama mai na Assemblies of God oroto na betoka ni marama mai na lotu kubitu o irakevea e rokati tiko kinandua na i songo na Ecumenical Women's Network. O ira na marama mai na be matalotu, karataka batu tiko mera reida tunga, na dava sone bata kilkila, e tu e rau ninda be buki kina. E senga walanga ni mbaletir na marama, o ki tobi o bande o taka, se bande tanga na Fiji Council of Churches, na bengarabe ngo e mbaletir na lubenda. Menda ndau na numero tiko na lubenda, na bengarabe kilsara, mbaletongo e da susungiro tiko na marama, na dau rubou ke na ngone leo lalai, na tina katama, e na be singin mataka. Senga walanga ni buat tambah hindu itu biar merama mersangkara besar ngau ira rangga iti na katama ena bengo no memur meka kuani laku tu na lengango bala tanga ni ndau taka bota kina o bombo tu nindo ni una taka talngan ngono sana bawa tikina ena be bato ba na buli salvo tinga ngarabi tu garles juga ni tal rando ni bengarabi kina be belu tu bitam tadak mengarabi kina na buli o be bandi talngan ita ni sawaru dabati ko na bital no ena ratarut ko na marama na dava rumai bos tu kene ruana tangani se ruana turanga ene ultanga mimbiongo baleta na bule sanga rabiti ko to bule me raba buli sar mananga na turanga raba buli talanga na turanga e taltala orne botawa na turanga me rareida ke bakai tiko na loma non reba bako se sona lenga e rauni rabueta me rauni bo bina tekina na buli non rabenga rabi na buli besar turang matanga na nito buno ni bengarabi me ubina kata me bokan dia tekani weekend na warungtiko kani sar talitu ngamai go senga walanga ni lutu Salvation na mingo na be mata lutu nga na tamata ko e tangingo na kambimbi ni tangi na tamata e maboa ngoleani etiko na be bon mongori mai bonwolebu mai lambasa mai susabu nito buno ni bengarabi kana buno korto tiku kini to family care centers la koyani ona rongodi kiba ka bin ka teni tiku mai sanangori mai lambasa mo bin ka maloko mai suba o koenga e refer te ki ko mai bi kito ene laka ne vitala noa rano wa ka mai sanango ona ge me lu raio na tumbere na kato dok ene bin ka te me kito nga ndo vitartara verto no social welfare berindo ne buri ni labo isana tiku ne buru ni labo mani kawa weekend na single parents, single mothers and na kito na vitartara vatikera to na heart kiba kai tiku kai ndo na bunua ada bunanga una ni na kaukina e tolu na bula nandinde
ni ngauna ni na tiku ke ni ki tonga rabi ke muni tiku ke men lorai i we se tongo tengea tiku no bula tonge tongea toso taleani na kambimbi na tamata pati ke ni soli ni ngwale tiku ni kina ni ngwale pata tiko yani Isang ni duanga na kawatamata kere nga na tamata e maboa. Na tamata nga nreba me bukei na tamata e bakalolo mataki. Na wali usar ni tutu ni bibuan di taki. Bir no kandaran do batok mai me rabato kina na vital no. Ya nang una boru te kungo. Asa wali. Tuno bataka? Na. Dotal na nomoni. Gbe kenda na bakarong tiumai. Ke mendo na biwa tini ngone ndo vitala noa we kemni na bakawati sala indende na numuni vitala no sabaka me leki na numuni mbula ni bakawati ni sala na numu sabaka tal mele indio mai sasang nindo na karen bakedori so satukuna au sasang nindo mona na otingu senga na bosongo na ndondomo sena lava ngo na bosa dhaka taki Isang ni kamate. Lo mana sarava kalebu na utimu tangani. Lo mana sarava kalebu na utimu elewa. Go na doing word. Love is a doing word. Kako nila isoro. Sang sambat-sambatamay. Embat-embatati ko ngabe ko. Zakaba indo na kame kata-katikina. Na numunra window mo nito manda me bakanga. Nisangay induri may me ambe mo na utimu. Ngayon numuy ko. Yuko bakana suindua. Baka suinireway. Ni reba angwa ko marama ngo ni sengeyambe mai kino turanga na numonga ko ya ni ko ndondon mun kena ndondon e bakane bana ni rongo boka e vei tala nota kina ka kede e dhaka ne vei bosaki dhaka tale na mbula dona mbiloti tiki buna ndon myo mbiloti ngono tingu turanga mungu mbiloti ngori marama no tingu marama ro vei tala no tiki mutale me bakanga Sengai tigu na nonro vitala no tu manda nimberi tu muri mai na ngone kiri na makumbunda. Saka taki na katulok. Sini sale ko nga me samalay tu na ka saya lian no. Ka rei totoka ni sala ki motua ng bula sa sena amundi pero vitarulinga o turanga pati kay marama rongo yang beta wata woli. Nangaw ni sala ebinga matay non to wale senabonu nga rula ko kina ipakan day bir na tumay muri bula binaka ng bulo ya pakan day bir singe baru wati wo pakan day bir nang wande bagari tikitu o tukay wati kembu o tabati kina romaro na norbo wati me daba saranga nang ro matikina to na imamada to na nita naka may na song na be matuluto na nondo banua na sa weleu ave que monitoranga ita que na ndo moiviti na bonga ni beniano na que na soliti na ngauna naka que rome boita bikina sa ko nga ya no bo bina ke lebu sa to bo ni na nga ngarabital na do na vital no memori na wali besar da bo bina tiko be manasa batani tawaki na mata boss ni be mataluti na nondo banua na Fiji Council of Churches kawaki na be meja ureia nravikula mani songo luto na salvation nami romenan do bulang itu ko ngono boro tikong ko sana dapat taltung kina na iwasi ngono ngo bila bali besar numro sulit dengan numro ngaw na kimro na turang na kamu ni umbutong buah ni kalungat sa atiko